Udah untuk kami amuna ima akal bili nami di Paradaton tulang ni helan nami ima marga manalu dok umur nasi jalo itihan malang napartu akal bili bisa dihon rohan mata untuk kamuna ima napasaton sosadia sinamon amuda nahujan rohani siang guru nami asal dia banyak akan duri bisa dihon masuk gabe sisa dapur kita iman di buru namion di hari parsubur hanima dijulung kamu mati buru alai bulu pangadualu burtot hamura kamu mati dulu hanima di buru nalau mandungan bangun tukso saja rumah no pasatali nasmarohan ibadah nasmarohan itu di muna manjalo asa sokan na tutukan dulu mendam dakan dihaudulang para saran bisa dua aka sinamot susadihan na pasatali dua muna ima sinam di burutan nasmarohan ibadah muna manjalo naung resmi udalo kami tiba-tiba siap berenami itu bahilau nabadulu takat sisadabu sisada saja sengkiat Ital katu di batang, sematan kata sesuatu, bersifat itu, dan di pas-pas itu rumah, berenang, lukur itu, sempat itu rumah, dalam laut, dalam laut, pasarnya, jalan dulu, kita katu di batang, dulu gabe mah, yang kabutan yang paling kecil. Di rumah dua laga, dua sikur, dua anak mau beri, dua Tungamuna sama dua bupati jelas orang kumusay asal balik ke mama kami udah stadion hari tama kami bunga di masih bau gabi na jalo bapak mo sinamot lagu lagi lagu berdoa itu bapak mo buru di hari mansubur di jabunani tabar alai bolu di jabuni bapak mon buru manalu bolu anong masuk malang soal stroti di perkumpulan nila unang roh kumuaran nila unang roh turanya de unang roh tu segar tu dia roh tu si bersia on tu bapa bolu asada tapi do mamon bolu malang na di dokon kelan na yon pos baru na buido betul na bolu dah baik gabi bapak mu ima tulang-tulang alay salamat pa doon akan doon tayo para dato asubay ka umang musinaw partus Hasil